Hallelujah, Lord. Naimbagal daw tayo amin kapatid. Amen. Imbagal oras kayo. Amen. Dito England kat malam. Dita Dipar na tidaya which is in the Southeast and East Asia kat kabihidan. Naimbagal daw tayo. Naimbagal rabi tayo. Naimbagal oras tayo. Itintero amin nga paset tilubong North, East, South, and West. Mataydayo ti Apo, we are given this day again to magnify the Lord because He deserves the glory. Amen. Nagyaman tayo, di kinaimbag na, at tayo ti salon at, tipigsa tayo, at tayo ti rago. Amen. The joy of the Lord is our strength. Amen. Hallelujah. Kaya, itaydayo tayo, tinagan ni Yuba, nga nangaramid, na marso ti langit, kandaga, ken ti Hiuban ni Israel. Amen. Hallelujah. Ay tayo tinagan na. Amen. Praise God. Hallelujah. Good. Okay. Sabay tayo nga mapangiti opening prayer to be led to us by, given to us by Brother Alwin. Kaya kumanta tayo man pwede may isang kanta. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Di koro ti how great thou art. Hallelujah. Kararag tayo na ang Diyos lo katag ng puso tayo. Amen. Mabindisyonan, tinagan ninyo ba nga Diyos tayo. Ganda kayo. Amin nga hearers kan audience ni kakabsat. Ito ti London Ilocano Fellowship, the only one in the world. Amen. Hallelujah. In Western, in Europe. Amen. Hallelujah. God bless. Praise God. Hallelujah. God bless you all. Thank you. Hallelujah. Kantahin tayo ng Koro ti How Great Thou Art. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. Praise the Lord. Hallelujah. How great Thou art. Hallelujah, Jesus. Then sings my soul, my Savior God to Thee. Praise God. Hallelujah. How great Thou art. How great Thou art. Ilocano naman, Ilocano na. Dahil ko'y puso na nagtulipigan ka. Praise God. Dakela Diyos, itayaw ka. Dakela Diyos. Yes, Lord. Idayaw ka. Amen. Kapag ayat mo ng kailuma. Gapon tayo unang kahinuman. Dakela Diyos, itayaw ka. Praise God, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Puno na yung sikat ni Diyos na intaklan mo. Itinito akong dawa at tunay kami maninurod God no magyaman kanyang mga po. Kapuwa ko'y kayat mo, pamindisyon mo'y tibiyat mi ka tunay kami maninganak mo, Lord God, nga na umong may magidayaw kanyang dentro ng daway. Bendisyon ang tibiyat tungkal may so, Lord God. Amin, wapo, mapakatanunan natin yung galay ko sa tuwing wapo. Bendisyon ang tibiyat tungkal may so, Lord God. Ipae, imo ka di wapo kanya, Lord God, tinanaray nga tal na wapo, managyan.
Total na iti panunot ulod ka. Tapno wapo. Digiti mangiganda nga sa soong ulod ka iti nga bundawa Lord Jesus. Kit agdaw wapo nga may mudagtikanda kin ang balino wapo nga isuwa po iti taraon ti spiritual life tunggal may sa kanya Lord ka. Isuwa po at yaman ka muna kin kagayat mo iti biyang tunggal may sa kanya Lord ka. Kit si kangaluwa po iti may ganok kapilay tayo kan kaya iti biyang kawitin nagal pa Jesus. Amen. Praise God. Sagana tayo, hindi puso tayo kakapsat, we must open our hearts. Otherwise, mga sumunod ti bendisyon. Dahil dyan nakalukat, God bless you. Or ito kayo kakapsat ng viewers may. Thank you for being there. You are blessed as well. Amen. Hallelujah. Pamantay iti pa nagkakanta, nagkanta di Israelitas, linawlaw dati Cavite ti Jericho na nargay dati nga Jericho walls nagtata riba and taiman. Praise God. Hallelujah. Amen. We will torment the devil, Satan and his cohorts today. Amen. Hallelujah. Praise God. Sister Linley. Hi. The youngest Ilocano member, Ilocano graduate. Wow. Psalm 118. This is the Lord that this is the day that the Lord that has made. We would rejoice and be glad. Amen. Psalm 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Okay. We will torment the devil now. Amen! Nagimbag ti Apo kakabsat. Amen! Are you ready to see the Lord? Hallelujah! How good it is! Nagimbag tayo ti Apo! Kawa kakabsat, ang sala kayo, ang sinadya kayo, ang lanto kayo, ang hirap kayo na ginagbag ti Apo. Baka namahal ni gimbag ti Apo ti tayo. Hallelujah! Ating Daddy, we are
ginaba ng tilubong isang kamagami, O God. Nagserbi kami king ikaw, God. Kat aglog-log piyas. Para sakti puso mo yung katlong. Ako na bendisyonan na kami. Kat madini na mabilang. Adi ko nang walang dapat counting blessing. Name din ba yung iwan? But then, Lord, we couldn't contain it, God. Masyado mong magbindisyon ka na kami. Nagtata akong alam, ito hindi kababa na kami ang sirbikin ka. Agdayo ka na agtanong at kanakan mo ka. Kanyang aming ang glory ang badlog pinagtayo ng Jesus. Hindi sa bali ka. Hallelujah. He deserves the glory. Lord, I lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. And Lord, Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yung kamaming ganayaw. Kung kamaming ganayaw, yes Lord, pinatan mo. Pag-ay miti puso ni, at ayaw tinagaan mo. Kung kamaming dayaw, pinatan mo. Itang ay miti puso ni, at ayaw tinagaan mo. Itanong ka
ti makita mi. Uli ka sa kinabahan ng tilungugan, awan ti kaskin. Yes. Mantin ti tibiyag mi nga we are so satisfied, O God Lord. Not being to be rich, O God Lord, but to be the presence of yours, O God Lord Jesus. At ti presensya maapo, istimang talagad ang aming kalakani. Ipo namin nga rin apo, ti presensya padatal na. Da presensya maapo, da tirap o. Da presensya marit namin, O God Lord. Ti kinaragsak tagbiyaw, O God. Ito'y lobo, O God Lord. Kad amo mi, O God. Nga reserve mo kada kami di new heaven or new Jerusalem, O God. Nagtulungan na kami, Apo. Nagtultuloy kami. Nagbiyak kami according to your will, O God, Lord Jesus. Tulungan na kami kanlok tam giti matami, wala nga makita mi. O God, tinasyaat nga. Na magna kami king ka, O God. Nagbiyak kami, O God. Nagyamang kami, ti kinasyaat mo, ti biyak kami. Nagyamang kami, Apo, kasi kami pinili mo, God. Nagyamang kami, Apo. Nga, ang mumi kat na isurat, tinagnalan mo, yung tibok of life mo na kadlong. Ikarkararan, bikin ka, tawagan ni Apo. Ay tultuloy na kami, ukat. Ay suro na kami, ukat, Lord, pagbalagyan mi nga naldaw-aldaw. At si Kaapo, ti aghari, ti puspusin, kinbiyan mo, ukat, Lord Jesus. Awan sa bali, ukat, Lord Jesus. Idaton mi, kanisurrender mi, ang aming karamid mi, Apo. At si Kaapo, ti pagtitingan mo. Dahil doon Apo nga, Ilocano Fellowship ka. Kasi Kaapo, iti bang bigkas o ka, ti ayat mo ka. Kasi Kaapo, tutumadar nga pundasyon ni Lord Jesus. Yaman kami, Apo. Yaman kami, Lord Jesus. At ay ayatin na ka, God. Praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Oh, wala nakita ni Satanas nga perdi, paraybuanit na nga rin mo, wala na eh. Para do, Amen, hallelujah. Dardara mo daw, amen, hallelujah. Nagdardara pa din kita, nakalbo pa yun. Amen. Mulay ko tayo na nga, katadati makabasol, uno kamali, basol ni Satanas. Tata, pagput ni Satanas, hindi ka na nakalkalbo. Pasundan, iso nga. Di jadi kabayaran na dinaragin na di garden ka. Amen, hallelujah. Sila kanya nagdumang kakwan. Nabamban ka. Kaya ko na, baso lang minyanan kineba, ano ko magbamban ng kasto. Do you agree? Manta ko ba nagbasol? Tikas tinagay tayo na naman tayo kuma. Amen, hallelujah. Praise God. Eh, tuloy tayo nga mang-torment. Muna mang-busol ni Satanas. Amen. By His word today. Amen, hallelujah. Amen. Ni Pablo kini Silas. Kararagda, nagkakanta at himno. Man sa nga himno siguro, I don't know if there are no hymns before. Kaya nawarwaran na gita eh. Nakabalugan na. Amen, hallelujah. Nawarwaran tayo. Amen. Including sakit pinakan. Namagasan. Amen. Mawarwaran tata. Amen, hallelujah. Amen. We are victorious. Babalik tumakdan tayo kakabsat kat mga lamano tayo iti uray limalangkat ibaga. I'm so blessed. I'm so that you are blessed. here today. Come on. Nagpapaysuman. Nagpapaysuman. Ang amin. Lima. Okay. God bless you all mga kapatid. Grabe, nagano tayo na 150. Amen. Amen. Ay pagkal daw tayo aming kakabsat. Palakpakan tayo man itinapig sa iya. Amen. Na kayo nga makikadkadwa kada kami iti live streaming kakabsat. Anyaman nga partes iti lubong ti ayan nyo. Naimbag nga aldaw. Wano rabii. Wano malam iti Domingo yung ayayatan nga kakabsat. Alright. So amo yung kadi kakabsat that we are living in an unsubmissive world. Yeah. Ay, so, sapo.
Mamati kayo? Ano ulit? Yes, putno dahil kakabsat. We are living in an unsubmissive world. Yes. Kat itilubong kakabsat, i-define na nga iti submission ka no kat karakter iti may nga weak na kapoy nga tao. Di ka no submissive nga tao kat karakter ka no iti may nga poor when weak nga tao. So, no kano si kakit submissive, ti bagbagada kanya, nakapoy ka, iti karakter mo, when no si kakit, alam tayo di kadalag sinanan, si kakanukot mangmang. No submissive ka. Siyempre, surutang nga ruti kaya ko. Okay. So, dahil tayo iti kwento kakabsat nga, tunghayan tayo iti dahil iti nga aldamanan. Adamin iti may isang abansa kakabsat nga agreb-rebelde kini ako. Awon sa bali no dito Israel. Israel lang ta. Northern Kingdom kakabsat iti Israel. Kaya makaala tayo dito iti istorya wano kwento manin kakabsat nga haanin nga naulit iti kasaysayan. Namna minsan lang nga napasama kakabsat iti Bible. Kaya dahito nga tao kakabsat kat adan iti exemplary character nga nang tag iti way kakabsat tapnon makareceive isuna iti double portion of anointing or power nga naggapu could be famous nga sikat nga leader kakabsat ni Elijah. Okay. Palakpak man iti ako kakabsat. Naalala dyan double portion kakabsat ka ni Prophet Elijah kan iti bida tayo tangal daw owan sa bali ni Prophet Elisha. So 1 Kings is about Prophet Elijah. 2 Kings is about Prophet Elisha. Okay, so kararag tayo. Agyaman kami apo iti kinaimbag mo, iti iti nga aldaw. Agyaman kami, nagtitipon kami man o Diyos. Dabaten mi, tinananay nga panakabalin mo, nananay o Diyos nga panakaawat. Nagapukin ka o Diyos that as we hear or listen to your word today, Lord God, good. Adumanin o Diyos dagiti maalami, nga pagtakdaran mi iti pamati mi, karit iti biyag mi o Diyos. Agyaman kami, katulungan na kami o Diyos, nga mangawat ka digitoy, kat ipaay mo ka na kami apo, iti submissive heart, O Lord, kas dinggan mi dagiti nga sasom. Agyaman kami apo, tamamati kami nga dagiti nga sasom nga mangigan mi o Diyos, adaman iti breakthrough apo, iti biyag mi nga mapasama kitang aldaw. Thank you, in Jesus' name. Amen. Dakka nga sa iti role ni Elijah, iti biyag ni Elisha. Okay, iti Northern Kingdom kakabsat. Ating nga bansa nga Israel, permin nga sumubsob isunan, papalayo ng papalayo kani Yahweh kakabsat. So, pinanawan din ni Apo, patuloy latamang ngayon announce ni Elijah kakabsat nga, uray no nalipatan nyo ni Apo, uray no nalipatan nyo ni Yahweh, hana kayo nga nalipatan ni Yahweh. Kasi di bagbaga ni Elijah kakabsat, uray inabandon nyo ni Yahweh, hana kayo nga inabandon ni Yahweh. So, kasi di kaya nangasawan kakabsat, nagipakita lang tati Apo iti miracles kakabsat, iti 1 Kings, iso dagiti nagadalan tayo iti naglabas nga Domingo, kat nagpaparamdam lang ta ni Lord, kadagiti Israelitas kakabsat, kadagiti pamamagitan, when through kadagiti prophets kakabsat, iso nga, iti may nga warn na, nagmay di Adam iti Friday, kung nga, no di kayo nga agsublikin ni Yahweh, at dati madi nga, mapasama kada kayo nga inyo nga magustuhan kasi lakas di kumakakabsat. So RJ1. So manipod ka dati nga istorya kakabsat kat makita tayo iti panagtalikod dagan ni Yahweh ngam adamat iti kwento kakabsat nga makunkuna nga pagpapasako. Submission kakabsat. Pagsasubmit, ibig sabihin kakabsat, haan nga kilala ti submission iti. Hang sikat ay word nga submission iti panahon dagiti Israelitan kakabsat kasi nga pinagtalikodan ka ni Apo. Kasamot kadagiti tiyem-tiyem po itata kakabsat han nga popular na yung word nga submission itata kakabsat. As a matter of fact, oray pa dagiti namati kakabsat kat narigat no dado mga mapraktis ati makunkuna nga submission kakabsat. Kan makita tayo dito nga adal kakabsat noon niya iti mabalinan iti agpasubmit kan saan nga agpasubmit. Okay, babayin iti teksto tayo ate. 1 Kings chapter 19 verses 19 to 21. Isurod yung dagiti matayo kakabsat. Pimanaw ni Elias, iso ni Elijah kakabsat, ket nasarakan na ni Eliseo, wano ni Elisha, nga agar arado.
Sa nga pulo ket dua aparis anay sangul abaka ti pagar-arado na ket iturturong na ti maudi aparis. Inikat ni Elias ti kagayna ket inkabil na ken ni Eliseo. Pinanawan ni Eliseo dagiti baka na sana kinamakam ni Elias ket kinulana ken kuana innak man pay agpakada kadagiti naganak kanya ket kalpasan na sumurutak tugen ka. Ala, agsubuli ka nga rod, saan ka alakdan, insungbat ni Elias. 21, napan ni Eliseo iti ayang dagiti na isang mula baka na, pinarti na dagiti baka sa nalinuto ti karneda, naramat na dagiti isang mula pagsumrod, impakan na kadagiti tattao ti linuto na, kalpasan na, sinurot na ni Elias, kat nagbalin, katulungan na. Dahil kakakabsat, iti pakaistoryaan, iti biyag ni Elisha. Okay? Okay. Dumtangan kakabsat di aldaw nga panangala ni Apo ken ni Elijah. Ngam madida pay amuno kaano kenno kasano. Tatan agsapsapol ni Elijah kakabsat iti successor na iti pangipasaan na aji nga responsibilidad kakabsat. So agitoy nga duwa nga tattao ni Elijah ken Elisha naka-importante da nga karakter iti Biblia kakabsat. No apay isuda ngamin dagitoy nga duwa nga tattao kakabsat ket inayaban ket inaramat ni Apo isuda idi panawon nga dagiti Israelita ket nagtatanggal ti ululuda. Okay, so dito nga istorya makala tayo ti talo nga banag, kanay nga talo nga banag nga ibagbati kakabsat kahit kung concentrate tayo dito kat makita tayo kung madagiti bagbagi when nubibiyag tayo kakabsat kitan tayo no apay nga nabatik iti submission kakabsat. Urahin tayo ito damdamaje double portion nga makon ko na. Talo nga banag, are you excited kakabsat? Dagiti agbuy-buyan nga tayo man dagiti imayo na excited kayo. Kadagiti kakabsat dito oy. Ingato yung man dagiti kiday yun, excited kayo. Nagano tayo na 150, thank you Lord. Okay. Woo! Umuna nga banag kakabsat. Your calling is the starting point of your submission. Di Tagalog, yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon ang unang hakbang mo sa pagpapasakop. Verse 19, binasa tayo ito tayo kakabsat, pinmanaw ni Elias, kat nasarakan na ni Eliseo ng agar-arado, sa kapulo ket dua paris na isang mula baka ti pagar-arado na ket iturturong na ti maudi a paris. Inikat ni Elias ti kagayna, ket ingkabil na ket ni Eliseo. Okay, so inabutan na kakabsat, aji cloak na, intagnan ka ni Elisha kakabsat habang gar-arado. Okay. So, makita tayo kakabsat ito nga istorya. Elisha was not an ordinary farmer. Apay makunak kakabsat. Kasi dati 12 nga pares nga baka na eh. Kinormal lang nga farmer kakabsat kat may sabunod nga pares lang ti baka. Isunakat na baknang kakabsat. Okay? So, he was rich. Traktor, basta. So, deta katumbas, deta 12 pairs kakabsat ini katumbas na tatanda di heavy equipments nga reaper ba ajay? Okay. Reaper pag-ani di jay agpapaarado suna. Katumbas na. Katumbas na. Okay, basta heavy equipment. Basta heavy equipment kakabsat. So, he was doing well. He was doing well in the world of agriculture kakabsat. Ijay, dinanong ni Elijah iso nakakabsat, pinuntahan siya ni Elijah, kaslamat ang dagiti apostles iti kakabsat ni Jesus ket dinanong na dagiti apostoles ng agkalkalap, adyo mo may sakit agbilbilang iti kwarta, kas jay kakabsat. So, ijay kakabsat nga makikinita, wano kamit na kani Apo, ijayan ti agda mga bubraem. Okay? Nung maalayo kakabsat ay iturong natin pagbaga. So, ni Elijah, hindi nasapulan ni Suna ni Elisha, madamaso ng agar-arado. Okay, so, hindi malis ni masidad ni Elijah kaya kwa nakakabsat, impanedje cloak or kagay na. So, di kaya na nga sa dati kakabsat, kat isig-signify na kakabsat nga, it-transfer nan, aji power, wano anointing, kani Elisha. Okay, so, paglapit, nilagay agad yung cloak, tapos kakabsat, kat no kaya nangasawan, no tawagan tayo dahil nga cloak kakabsat kat iti other term kat mantel. Kat iti mantel kakabsat, iti mantel kat symbol iti
authority ni Elijah kakabsat. Okay, damdamata. Okay, so hindi kakabsat sikat ni Elijah. So amin nga tattao ang amuday sunan. So kuna ni Elijah. Idinapan ni Elijah kay kuana ngayon pa na hala yung panang mo ijilikod ko. So haanan nga nag-question ni Elisha no apay nga yung panna. Aji nga klog kakabsa. Alay pa na matilikod ko. Kat haanan nga masapon nga i-explain pa ni Elijah no nya tiga nga sa mga dili kakabsat. Kat rumrumwar nga ati ka dramatic symbol nga makun ko na kakabsat nga kasla ko makastoy. James, I call upon you. Kasla kasi ko makabsat kuno Elisha, I call upon you nga to join me. Kas may isa nga propeta. Titrabaho nga propeta, kas lakas di ko makakabsat. Sinasalin ko sa'yo, ititadugin kan, kat sumurot ka kanya, kas lakas di ko mak. So, timantel waluklo kakabsat, iti other term, aderet, iti Hebrew word ata kakabsat. Aderet means powerful and glory. And ti aderet kakabsat comes from the root word nga adir. Though adir, a female deer, kas lakas di ko makakabsat. Aderet means powerful or glory. So, ayan tingnan na nga sa akin dati kakabsat, if you submit to me, kuna na kakazay, anyaman iter, aramidom iter dama, I'll be putting something on you that will greater with your present success and achievement. No, pasakop ka kanya for sure, kakabsat. No, pasakop ka kanya, itinapudpud no ken buo. At dati aramidot ken ka nga mas dakdakkel pa yung day tamada mga aramidot ita. So, kas lakas day kakabsat. Okay. May isa nga puntos, DJ ya. So, kaya ko lang ibaga kakabsat that God is attracted with submissive people. Kaya kaya't ni Apo nagiti ang pagpasubmitar kakabsat. Hello. Yes. Amen. Amo yung ating kakabsat nga submissive people are the most beautiful people in the world. Ay na. And God is attracted to them, kakabsat. Palagip kakabsat, haan nga sinapol ni Elisha, ni Elijah, ni Elijah tinagsapol kanya na. Naglagi po niyo ata ng kakabsat. Apay nga, haan nga si Kawan no siya itinasitgan ni Elijah di. Tano apay ni Elisha. Una tawan tayo pa Awan tayo pa hindi kakabsat. Okay, so God is attracted with submissive people. Amo yung kadi kakabsat nga iti Japan, iti most beautiful country in the world. Man. In research ko kakabsat. Wala yung research yun. Okay. Hangaga po iti place, hangaga po iti lugar na kakabsat, but the people. Japanese are the most submissive people in the world. They love their country so much. They love their environment. They love their law. Arigato gozaimasu. They love their system. They love their discipline. Actually, kakabsat ka napimpintas tayo kay nga Pilipino. Napimpintas pa yung Irish nga misuda. Nga noapay nga natawagan da nga napipintas da kakabsat ka pungarod da submissive da. Okay. Because of submission. Okay. Kitaan tayo yung definition kakabsat iti beautiful wife in the Bible. 1 Peter chapter 3 verse 5. Kastoy iti panagpapintas dagiti na santuan a babae iti ununana. Nagtalek dagiti Dios ket pinaitorayam da kadagiti asawa da. Amen! Dahil tati ko na ni Pedro kakabsat. Apay nga napipintas dagiti asawa nga babae hindi kakabsat because they were submissive to their husband. Hello! A beautiful wife is a submissive wife. Honey, am I beautiful? Okay, submissive people are beautiful people. It always starts with submission. Kakabsat. Amen! So kasano tayo nga maamuan no iti pastor, wano may sa nga namati, wano may sa nga Kristiyano, kat pudpudno nga na born again kakabsat. Number 1. Hangalan negotiable ato ya, adi karakteristik na kakabsat kat dapat submissive. Kini apo. Ang nakadagiti miyembro. Okay. Submissive kini apo. Okay, submissive. Kat adda kanya tayo ay kakabsat, meron tayo sa church noon, adda kanya tayo at kakabsat, agiti papastor tayo, agiti teachers tayo, submissive da.
Gapo ngamin kakabsat ta, ikal kalikaguman na dagiti kalkararwa. Kan dagiti organisasyon, kan iti pamilya kakabsat. No apay nga umununlad iti biyag iti maysa nga tao kakabsat. Magigtot ka at dati submission ka na pada. Amen po ba? May sama na kalapak iti ako kakabsat. So number 1, your calling is the starting point of your submission. And number 2, you will be living something to prove your submission. Verse 20 to 21, pinanawan ni Eliseo dagiti baka na sa kinamakan ni Elias ket tinunanan ken kuana. Inakman pa'y agpakada kadagiti naganak kanya ket kalpasan na sumurot haktoken ka. Alag subli ka nga rod saan ka nga lapdan insungbat ni Elias. Ije English kahit kung mabasahan kakabsat ko na ditoy. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, and then I will come with you. Go back, Elijah replied. What have I done to you? So ano ito kakabsat? Adda iti ibatin. Tapno may pakita nga si kakat sumusulod ka kini ako. Adda iti ibatin. Banag man, wano haan. Material man, wano haan kakabsat. Basta adda iti ibatin nga ibatin. Tapno mapatunayan kakabsat nga submissive ka. So, ang tanong Ate Joy, apay nga na-highlight ay takis kita. Okay, bakit hinalikan yung nanay kakabsat? Gamin, kissing the parents was an act of honor and submission. Okay, upat nga klase iti kisses si Bible kakabsat. Nung dito yung naramit ni Elisha kakabsat, it is a kiss of honoring his parents, the kiss of departure. Okay? So, no kiss of departure kahit na masawin kakabsat, diba, submissive ni Elisha kadagiti tinaganak na. Binisong na, tatan umakara iti baro nga tatang na, for example. So, adi pa nagsubmitar na kadagiti tinaganak na, i-transfer na ti pa nagsubmitar na ni Elijah, gaputa iso na iti pastor na wenno mentor na. Iso na nga rodan iti mga alaga kanya nakakapsat patungo kadijay sumarunong nga naganak na. Okay, let's say, kasta kakapsat. So, ti submissive nga tao kakapsat amuna adi natural nga process kakabsat no maalayo. So, gidya tao kakabsat nga willing nga submit ada iti panawanda. Meron silang iiwan. So here, Elisha kakabsat was about to leave his parents for the calling to submit under a new leader or under a new parent or under a new church. Kasi kakabsat, tama po ba? Ipagpakita dito ni Elisha kakabsat nga may iiwan tayo pero nire-respeto pa rin natin sila. Okay. At minsan, panawan tayo kakabsat dagiti bagay, tapno iti kas tamang patunay, iti pa nagsubmitar tayo kini Apo. Panawan tayo di comfort zone tayo, panawan tayo di comfort of life, halang nga dagiti naganak, panawan tayo, halang nga dagiti banbanag kung nakita'y kakabsat ngam, iniiwan natin ang comfort of life, kakabsat, para sumunod sa Panginoon. Iiwan muna natin yung mga importanteng tao sa buhay para mag-submit sa bago o malakihang gawain na naman na ipapagawa ng Lord sa atin, mga kapatid. Yes. Amen. So, damagan nyo siguro kanya ate niya dagiti bagbagay, wano banbanag nga ipagpabati ni Apo kanya tayo. So, kasi kahit kunti ada kanya to yung ito'y kakabsat. So, nakasagana kayo kakabsat. So, timuno na nga ipagpabati ni Apo kanya tayo kakabsat, whether napintas mo na madi nga banag kakabsat, kita tayo pala di pangit nga banag. Number 1, pagpabati ni Apo Diyos kanya tayo aji rebellion. Pinapaiwan niya sa atin yung rebellion. Number 2, unsubmissive spirit. Number 3, pride. Number 4, arrogance. Number 5, vices. Pinapaiwan din ang pambabae o panlalaki, yung pagsusugal, online gaming, young people, pinapaiwan din yung old self, yung pagiging mahiyain, yung tendency nga maghigante, kathang kamag ka talaga nga giant. Joke ka dyan, kakabsa. Pinapaiwan din yung may galit, yung pagmumura, pinapaiwan din sa atin yung ayaw ng utos, pinapaiwan din yung pagiging matampuhin. Amoy yung kakabsat, God is not raising up a generation of softies.
Okay? Yung mga matampuhin, yung mga madaling sumama ang loob at madaling offend. God is raising up an army. God is raising up an army, kakabsat, who can endure hardship with Him and for His glory. Amen po ba? Number 16, kakabsat, pinapaiwan din sa atin yung pagiging makitid ang isip. Amo yung may mga matatalinong tao na ang kikitid na ng isip. Tama po ba? Ipagpabati niya ako Diyos kanya tayo amin dagiti kakabsat. Tapno mangrugi tayo, aji step nga pagpapasako. Unless you start with submission, papangit at papangit ang buhay. Kat ag-attract ka kakabsat, kadagiti tao nga napipintas iti rupa na. Napipintas, walo nangangato iti educational background na, pero ang papangit ng kalooban. Because they are unsubmissive. Amen. Dayo iti apo awan dito'y kakabsat. Pag may iiwan ka, mag-uumpisa ka na sa pagpapasako. Amen. Are you okay, kakabsat? Amen. So ano yung number 1 ulit? Your calling is the starting point of your submission. Number 2, you will be leaving something to prove your submission. And number 3, you will decide to destroy something important to start a life of submission. 1 Kings 19:21, basahin tayo kakabsat. Napan ni Eliseo iti ayan dagiti na isang ulabaka na, pinarti na dagiti baka sana nuto ti Carmela. Inaramat na dagiti isang ula pagsungrod, impakan na kadagiti tao, tilinuto na kalpasan na, sinurod na ni Elias kat nagbalin. At katulungan na. Okay. Okay. Palakpakan tayo ti Apo kakabsat. Pinatay amin ni Elisha dagiti baka nakakabsat. Kat dagiti sangol iso ti pinagsungrod na. Okay? Tapno manuto dagiti 24 nga baka. Okay. Kitain niyo ang kakabsat. Kayam ka din nga isakripisyo. Adi 24 nga baka. Tapno sumurot ka lang iti Apo. Amen. Kadayan kakabsat, kalpasan na pinartina, kalpasan na napakan na amin, dagiti kabaruan na, munisipyo na kakabsat, kadagiti kailian na, he followed Elijah and became his servant. Okay. So, ni Elisha kakabsat, makita tayo nga determinado isuna kasi pinuwaksi namin, inipatan na amin digizayin eh. Ang hindi kinabaknan na, kakabsat, at doon surutan na ni Elijah. So, the estimated cost DJ nga pinartina kakabsat iti agda mga kastatayo gi presyo ti baka tatagod baka mga 1.2 million ka. Estimated So, baka 100,000 ti may nga baka. Estimated lang mo kayo, mabali nagkurang agsurok. So, ni Elisha kakabsat, no turning back. No turning back. And he has this full of submission kakabsat. Lumakad lang siya. Naisuna one way, hanga chatcha, hanga two way kakabsat. Thank you kalayayin. No turning back, kan awanan iti subyanan ni Elijah kakabsat. Ay ni Elisha, wala kakadjay kakabsat. So, dapat kasi tayo, kuna tayo, I will not go back to my old self. No turning back. Dapat from unsubmissive wife to a submissive wife. Amen. Dapat from a submissive child to a submissive one. Amen. Hallelujah. Dapat from an unsubmissive member, a member that always insists his or her rights, to being submissive, To the pastor. moldable, flexible, and willing to follow. Right? The spirit of submission will make our surroundings and environment conducive to living kakabsat. Ano yung resulta na ginarabig ni Elisha kakabsat? Ate Joy, asan yung double portion? Ikitemang double portion. Wait lang. Okay, 2 Kings chapter 2. Tayo, kung nakita yan, dandanin iti panangalan ni Yahweh kakabsat ka ni Elijah, at babayan iti alipugpog, nagdida mo no kano. Okay, so nagrubwat ni Elijah ka ni Elisha, iti Gilgal kakabsat, kaya kinuna ni Elijah ka ni Elisha, bati ka dito, kay bilin ti Apo nga inak iti Bethel. Ngam ko na ni Elisha kakabsat, i-shortcut ko lang natin ang kakabsat. Okay, ngam ko na ni Elisha kay kuana, ikariken ka kiniti si bibiyag nga Apo nga saan ka panawan. For short, no, I will never leave you. Okay, nagnadaman ang kakabsat, kay ko naman na ni Elijah, agbati ka dito, tain na iti Jericho. Okay,
Namisungbat latan ni Elisha kakabsat, no, I will never leave you. Nagdadamanan. Kat ko naman ni Elijah kakabsat, agbati ka dito, itaimbilin ti Apo ang mapanak ti Karayan Jordan. Namisungbat ni Elisha kakabsat, ikariken ka kaniti kinapudnok, iti si bibiyag nga Apo ken itinagan mo, asaan ka nga panawan. Ket intuloy dalata tinagdalyasat, tatan iti makadanon da iti Jordan River kakabsat. Ato yan. Irikat ni Elijah di kagay na kakabsat, imbaot na yan ti danong. Naggudwa, river, divide by two. Left and right, kat nagnada kakabsat. Masusurutan yung malangitang. Okay, kat dinamag ni Elijah, agaputa, pagbatbatsin na, madina kaya nagbati. Pagbatsin naman yan, hindi mapan Bethel, wano Gilgal, wano Jericho, madina kaya. So muna ni Elijah, anya ka diti kayat mo? Hana, gungot kakabsat, baka itong mga. Para-paraphrase ko lang, anya ka diti kayat mo? Ibagaman, anak ka diti kayat mo. Kat kuna ni Elisha kakabsat, ibingayan na, tipan nakabalin mo, amang pabilig na sumukat ken ka. Iti English, kuna na, let me inherit a double portion of your spirit. Ngayon, sungbat ni Elijah, verse 10. Verse 10 ate. Ay, narigat daw tayo bagbagang barok. Kuna nang sadya kakabsat, okay? Narigat. Napaka-imposible. Okay? Di ba nagpintas ti record ni Elijah kakabsat? Nagado tinatay, iti kapanahunan na. Siyempre, pinatay ni Yahweh iti false prophets, kajay kakabsat. So, ibig sabihin ba ate Choy, nung maala na adi double portion ni Elijah, kat mas doble adi bilang adi jay matay? 300. For example, 300 ka ni Elijah tinapatay na. Nung maala ni Elisha adi double portion kat 600, kasla kajay kakabsat nga. Dumi kayo, damdama, the twist na data kakabsat. Okay, so tayo. Ay nanigat data daw dawatan Elisha. Nga muray no kasta kunana ni Elijah, awaten to, no, makita mo ti pan nakaipanaw ko. No di na makita, may panaw, saan ang mapagganti dawat mo. Okay, so nagsasarita da, bayat ti pan nagnada kakabsat, verse 11 na itas, pagamuan, at dahil yung mapapoy alugan ang pakigubat aguyuyudan dagiti umapapoy a kabalyo iti baedda. Kat nga ipangato ni Elias sa dilangit babaen iti alipugpog. Verse 12. Nakita ni Eliseo daytoy kat impukaw na ni Elias. O ama, nabilag ka sa langit ti Israel awan kan. Kat manipod idin saan nan ang nakita ni Elias. Gapoy tiliday na kakabsat. Binigis ni Eliseo ti kawes na. Pinidot ti kagay. Pinidot na ti kagay ni Elias na nagsublik at nagtakdari ti igit ti Jordan. Siputan nyo natin kakabsatan. Okay. Nala na dyan kulok na, di ba? Baut na dyan ti karayan. Nga nagkudwa. Baut na yan ti karayan. At dinawat na nga rin dyan. Double portion kakabsat. Idimbaut ni Elijah nagkudwa nga dagos, di ba? Hindi sunat din ang ibaut kakabsat. Nga nagkudwa. So nag-question ko na sa dinyo ti ayan ni Apo Diyos ni Elias. Imbaut naman ang kakabsat, kanidjay nga nagudwa. Okay. Ano ang lesson? Ano ang blessing? Ano ang privilege nga makita tayo dito'y kakabsat, dun pwede nga maala tayo. Kanya po Diyos kakabsat, number 1, double portion of anointing and power. The moment ang isang believer kakabsat, the moment ang isang pastor, the moment ang isang leader kakabsat, the moment ang isang worker ay may submission, laging may double portion of power. Amen. No doubt. No doubt kakabsat. Iso nga di palawan ni Elisha kakabsat ang mamuyo ka din na aman. Kaya daketong na, limay ni sunak at naaramat ni propeta nga ni Elisha kakabsat. So, ije conclusion po ito kakabsat, makita yun to aje great miracle nga naaramid ni Elisha. So, abangan. Ano yung number 1 ulit? Mare-receive ng may submission ang double portion of power and anointing. Tandaan kakabsat, wala pong anointing sa ma-pride. Isang palakpak sa Lord. Amen. Walang anointing sa taong ayaw magpatawad. Walang anointing sa mga arrogant. Sorry kakabsat ng dahil ito hindi kinapudno. Nasakit man nga ibaga kakabsat ng manangargat masapul nga ibaga. Tahan ko kahit nga i-sugar coat iti mensahe ti ako kakabsat. When Elisha